na kanim rashebedwafie chiame. Right Honorable na kanim rashebedwafie chiame. Right Honorable Adjaho. What ya two NDC amanyokoma nyina enim se. Esese wo mo yire wo mo papa na 2024 de ewu nkwankomunga mu. Womu edi nkunim enye saa na so onum di ntwa party na wie ya na abai emu beji jase ya gaga na womu aba womu to no framantemu ebre a womu ko voter regional delegate conference na no memenda no ena kane aveno ave empesiaso mrashebedwani wode sansemi etudwa wo kire se esese NDC amanwekuo no eye koro na wonom ede ensano ebre wo manfo fa ahoyirayira nkwankom ahokyira Ganafo womi kwan a wo mu ba wo mbetimi aso ano ama to Ganafo asum na wo mato aba ma wo 2024 yentie ne nsem no se de odi tudwa fai. We are Social Democratic Party. Let's put the people at the center of what we do. And when you do that, I can assure you, we will win elections upon election and upon election. Let's put the people, let's put the party, let's put the constituency executive, let's put the branch people at the center of whatever we do. Play their game, they will beat us because they are better at monetization than us. They are better at making money because they are property owning democracy. We are not. We are social democrats. When we put the people at the center of whatever we do. So please, colleagues, I beg you, we have to win the 2024 election. Otherwise, NDC will be disintegrated. Let's sacrifice for this party for once. This contest is a family contest. This party should not win or lose. It should not divide our front. Maybe I belong to the old school, but the old school had worked for this party and we were winning. But the new school is making us lose. So which one is better, the old school or the new school? Well, you're right, Honorable Adjaho. Afe yenkodia for party man for say, womunye di ombe to me bia na omobe wini abatwa edi yenim eye emfie empino ene aduonu nan abatwo no. Na baby a wode share to say omo entimi eni nkunimu a the party would disintegrate no. Just a party no emobedwudwa no. Ehor na mene no enya dwen eye me se odi hu ehye ni party manu mododo amanyosem titiri ewo yenye die mu hase no eye ICC so parties ne doso kura mienu pe ana eye nama owi anke beyeye eye ono ne party no chineye ana esono party e waban mu eneyi anko benkuma ekonifa yasin fatu hunti na ma president ni wira ngoda two party system no ebia na ya practice ewo United States of America yi womo no edubribi omo 31st president ne fe no Herbert Clark Hoover odi ade 1929 ekosi 1933 enfie 9 womo de le say ade bia ana ono firi ho no 32nd president Franklin Delano Roosevelt 1933 ekosi 1945 bibinti odumanko wobehu na se oko 12 years that is say wa terms no employing 9 mu 9 no kono na BBC ya odi efiri mu ana de obedi na the 33rd president Harry S. Truman 1945 to 53 na say Democratic Party no wa kwatwa so employing Bibri Republican eba betu no 1953 to 1966 a 34th president Dwight David Eisenhower obabedi ade enti we no mo be hye mu a omko bebre no ama the other party no opposition party no mu am enwudwa omgina omna so na omba betu no enti se wakase MPP akọ mienu mu no we okotwa so mprensa NDC be disintegrate ya hodi ye mene nyadwe se ehu pa na odesha ne nkrofo mu empo amai bi te say amaya omo de facto one party system any amaya two party system say ye de ABA you know enkoba ne sa say what na opposition for more than 2 terms now party ne mu atete party motiti what party no na say obetimi abedi nkunimu biu party mu atete o ma ho odi emunyedu enti omuntimi emedi party a waboa ne ho a why dominant party wo man bi mu
enti we de em se hono na mene no enya dwen kakra onso so mfa ehun enhye ne nkrofo no emu ada se wodi hu hye omumu sa amasa ebeyeden oh and say na America na say otna opposition on sa de ne de tumi ne wo manfo ne ho wo manfo ne na kire say aba ye kwakotowe no ye mudodo na ye de ma eso no ye mudodo na ye de ma kiniye enti say ye de ma so no toa so mienu na say kodi mien sampo enkire say kiniye ntimi mabio wo bo modern bo ebo ntoa eboaboa wo ho a ebedu baabi no chini esono ho benfono omanfo no na wo ene wo bi a omo hwe wo etan say parties akaye a and the electoral commission akura gu bebre yi omo de menyini so mabọ motiri mo po say omo petumi bi agi omo cha ase yakura parliamentary seat anu omo wakura ye huri afro mo nsem e ma ne aye two parties ya ne wo parliamentarians wo mra se bedwafie enti anko penkum ebeko nifa no enti ya den ya ebedu omo so enti timono de em wakura enti kense se wo bo ho de wuro kura se wo hwa koma o ma wo mpopo wuti enti o bi so dog se wan kan sanso a ne party fo no enhu se wo nani abre wani bre a eye nanso migire se kenka bom na wo ka ho asem bra ne dikan ne ne mu sem no ko meso faada enkeye esan se wo se mu betiti a nanti ye ben na wanya se bia enipa wo fra omantem omo pese omo ti omo kwati omo party enipa wa kan memu epese omo ti omo ho free NDC mo kwati omo party enipa wo mantifi epese omo ti omo kwati omo party bi enyina FMP NDC mu ana chini ya manyuku ma na sente sabia ene na asem we emaka kura na doc ena wankasa ebi ayeso ne yeba ye betimi ayese betimi ayese enti sa na yese elections na ne yenwe ne na yenso yemra ban mu ne ye party no entina senche ananso sensusu ye foforo ne adwen foforo a Ghana fo be pension ke behia ankanto abona de o ba ene no ebre no ho se yen beye we ende campaign bre ne ye kasa ade no ene de party wakonwa so no o wakonwa mu enti de na ye say abatu edi yenima ye ya hoboa ene o makoyi o regional executive ni ade yi ahoboa ben ne ye na ye dia akọ president 2024 abatu ne sese no ye betimi ye di nkunim so o motimi ye sa ahoboa ne wie na campaign period no start ya afa na no o mo beka ye beye we o mo manifesto no o mo bebo ho de wuro di akira manfo say we ne ye wode mamo nti ye ton ye party no montie na monhwe ento party ne mayen enti sabe ne de enya no sabe ne nti na o ka sei doka wie ye da say na kanim ra shebedwafie chiame right honorable Adjaho